Amahoro y'Imana kuri mwebwe bavandimwe, amahoro mwongeye kwirirwana amahoro y'Imana, umugisha w'Imana ube kuri mwebwe. Uyu ni wa mwanya w'amakuru ya siporo tuba tubagezaho atandukanye. Uyu munsi hiriwe havuga iki minsi ya siporo, ntukure urushinge rwawe kuri iyi chano, kandi bityo kanda subscribe tujye tubana, kanda subscribe tujye tubana. Mu ikipe ya Rayon Sport harimo haravugwa iki? Amakuru menye nuko Mwibanga rikomeye ikipe ya Rayon Sport yakinnye umukino wa gicuti mu kanya urangiye mu Nzove. Ese birangiye bite? Mu ikipe ya APR harimo haravugwa iki? Ferwafa yamaze kongera umubare w'abanyamahanga, bavuye kuri 5. Ese babaye bangahe? Ntukure urushinge ni mu kanya. Yes, reka tugaruke mu ikipe ya Rayon Sport. Mwibanga rikomeye ku masaha y'igitondo habaye umukino wa gishuti, ni umukino wabereye mu Nzove. Akaba ari umukino wahuje ikipe ya Rayon Sport n'ikipe yiswe REBA. Mu makuru nabashije kumenya, nabajije umwe mu bari begereye hafi ya komite, ni umukino wabaye mu ibanga rikomeye cyane, kugira ngo umutoza arimo aragira ngo arebe abakinnyi ku cyumweru nibura azabasha kubanzamo 11. Nuko uwo twabashije kuganira yambwiye ko umutoza yifuje ko uwo mukino waba mu ibanga, kugira ngo n'ikimenyimenyi kuri uyu mugoroba nta myitozo yabashije kuba. Iyi myitozo ikaba izakomeza ku munsi w'ejo. Uyu muntu yambwiye ko ari abakinnyi bamwe b'inyamirambo, bamwe bakina mu kabasaza, gusa ni ikipe yiswe REBA yiganjemo abakinnyi abahoze ari abakinnyi b'umupira w'amaguru, bari tayarinze n'abandi abakiri batoya. Akaba ari umukino wabaye ku isaha y'isaa 4 mu Nzove, ariko uba mu buryo bw'ibanga, wabaye mu ibanga rikomeye cyane. Ni amakuru menye ubwo naringiye mu Nzove, umuntu arantangira ambwira ko nta myitozo iraba, ko habaye match amicale mu gitondo ariko yagizwe ibanga. Akaba ari umukino ikipe ya Rayon Sport yatsinzemo aba basore ibitego 9. Ikipe ya Rayon Sport yatsinze ibitego 9, aho uwitwa Charles Bare yabashije kwigaragaza, uwitwa Yusef Lab akaba yigaragaje. Ayo ni amakuru utasanga ahandi kereka hano kuri iyi channel yacu. Kanda subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Ibindi byo bivuga mu ikipe ya Rayon Sport, umuyobozi wa Rayon Sport ubwo yari ari kuri radio imwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, yatangaje ko bisa naho witwa Bigirimana Bedi bamaze kumureka. Abajijwe n'umunyamakuru niba bajya bagira umwanya bakaryama bakarara badasinziriye ku bw'umukinnyi, we ubwe yasubije ko batabura umwanya wo kuryama ngo kubera umukinnyi. Avuga ko nta mukinnyi kamara mu ikipe ya Rayon Sport. Mu magambo ye ubwe yivugiye ko nubwo waba uri Messi atagutaho umwanya mu gihe ibyo mwumvikanye ataba atabikwimye. Yakomeje kandi avuga ko ari amahitamo y'umukinnyi kwerekeza aho ashaka, ariko kandi avuga ko ikipe ya Rayon Sport igikomeje kwiyubaka. Dukomeje mu yandi makuru, mu ikipe ya AS Kigali yamaze gusinyisha umukinnyi Kimenyi Yves umuzamu.
bakuye mu ikipe ya Kiyovu Sport wamaze gusezererwa n'iyi kipe. Bikaba kandi bivugwa ko iyi kipe ishobora kubona abandi bakinnyi bavuye muri APR bakagenda nk'intizanyo. Andi makuru arimo aravugwa hanze aha ngaha ya siporo, arimo aravuga ko ikipe ya APR ishobora kongeramo abandi banyamahanga babiri. Ni mu gihe Ferwafa yamaze gutangaza ko abanyamahanga bavuye kuri 5 bakagera ku banyamahanga 7, 6 aho kuba 7, mu gihe abandi bifuzaga 7, ariko Ferwafa yamaze gutangaza muri bakinnyi b'abanyamahanga 6 muri shampiyona y'u Rwanda. Byumvikane si abanyamahanga 7, ni 6 muri shampiyona y'u Rwanda. Ese mwe murabyumva mute? Comment zanyu zirakenewe kuri iyi channel. Kora subscribe bakitubana, ukanda like na share, usangize n'abandi. Andi makuru arimo aravugwa mu isi ya siporo mu Rwanda cyane cyane twibanda nuko ikipe ya Mukura ku itariki 5 z'ukwezi kwa 8 ifite yubire ikazakana n'ikipe izaturuka muri Tanzania. Naho kandi muri Rayon Sport yamaze gushyira hanze ibiciro byo kwinjira ku mukino wayo na Vitaro cy'Icyumweru. Ku Cyumweru Rayon Sport izakina na Vitaro yo muri mu Burundi. Kwinjira aha make akaba ari 5,000. Kwinjira aha make ni 5. Kugira ngo mwatangira kwigurira amatike, iyi kipe ikaba yamaze gushyira hanze urutonde rw'uko ibiciro bihagaze. Ni ibyo ngibyo bitangazwa muri siporo uyu munsi. Nta gihindutse, aravuga ko ikipe ya Rayon Sport kuri Rayon Day yatumiye iyitwa Raja Casablanca bikazahura. Yes, mu ncamake tuvunaguye ni ibyo biri kuvugwa muri siporo. Ukomeze kugira amahoro y'Imana n'imigisha.